Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fatah ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Gurunda Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syarah, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat TCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW ang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalanna on rom madecenge si bawa asirun tukam madeceng na si bawai niya madeceng mamagi-magi na liti baraka maraja iya atulatu dengan tae nasaba de tu gaga deceng ipiga okolino de gaga onroy tu da piga deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onrongnya mas sempajang, onrongnya tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya narekoto mati. Demi yang kalinga. Dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasiwil lori Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atau tunggal linota may pakai guna. Na iya romelo pakai guna dia tu na makada malampe na usunga na tawe malampe na umuro na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega baraka na. Tapi yang dinilai sitongan adalah berkahnya. Ukui lalana agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala, sitongan berdasarkan hadis Rasulullah, maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalana. Madupa-dupa mo, ya magalae mas sempaja sunnah, angka sempaja sunnah, ya magalae mas sikiri, angka sikiri, ya magalae mas puasa sunnah, angka puasa sunnah, ya magalae mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya sitongan na ibadah dia itu na pada tingkatan na. Oleh ini si dicontoh mapamulai hitungan waktu
Angka tu puasa makanjak memetu jamah dalam setiap bulan. Angka biasa ini Senin Kamis paling masaworo Senin Kamis, dan itu yang umum. Angka puasa yasang ayamul bidi, puasa putih 10 telu 10 pas 10 lima umpo na ulangi. Jadi mak bilang umpo ulang nih, tapi ya puasa maka dia puasa mutih, maka dia ayamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah, tapi maka dia nabita nigi jamai iya puasa putih we padai kona puasa ngisi ulak bujur. Jadi telu pulas sona na bawa ya tu telu ngesoy pahalanya. Jadi iya kuidi istilahnya untuk menggalak ma puasa pak. Kata tu aku suruh ma puasa nasa iya tu sak di ramalangi maka tu orang jisipan rasa-rasa palai komisi tambah sunnah kak. Tapi angka tahu menggalak ma puasa sunnah. Ya ko puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga bahkan Senin Rabu, Kamis. Sebangka sahabat Nabi ta maka dah ule buat di mau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ule mau pak. Maka Nabi ta puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iya ro lagi sapa mi okomi kalender lewat diri ta. Kau isi kada 10 telu 10 pas 10 lima umpona ulangi. Iya sitongan saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buat kalender padai kalender kuidi okomanya majelis ulama na Malaysia. Iro kalender na Senin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka ada 10 telu 10 pa hari Senin dan Kamis na kasih tanda hijau. Jadi Senin na onrong ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tandai kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tu tahu tu puasa macawe nanti tanggal 23. Sunnah katoki tu ma puasa ya ulangnya 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya iya tulalan nasi ulang isu roki ma puasa kalau mampu nasabak sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab tapi istilahnya ipegai puasa sunnah sabatalu tu pasurong okoro. Yang pertama pegai puasa sunnah, yang kedua kita banyak sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Itu amalan telu ko ulang raja nasabak raja Sya'ban Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Jadi sange barakat tak tambah. Ipik carana na mendre darajat tak dua caranya. Pegai ibadah tak kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sabaya tu kehidupannya kan makoro. Ya rodosa ko matana ina ya jade cenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan tak kilo na pong Allah Taala. Mariawai jadi kotome pendre idarajae okiolo na pong Allah Taala dua kemungkinan ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Kaya makiro pada koto matimba to yan ang katimbaga ci di kiri ci di kanan ya ko matana ikanange pe ko carana na matana kiri laga isesa kanange na pamutambay kiri kaya makiro tapi ya ko de mule laga ya ro kiri usahakan ikanange mo pegai kaya makiro jadi dina to ampai makada wa atbi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin betongan na tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi aku ya sange patutu de tu nang kana marani anu ma patutu enanya tutu apa de na tatutu ko marani jadi ya ko ci di dosa ata usahakan ina dua de cetak tatutu itu ya makiro tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa ya ko ci di de yaki bo 10 jajinna ya ko dosa yaki bo ci di tom jajinna kan makiro jadi moro keuntungan toko kami nasaba makare manja bil hasanati falahu asru amsalha ya ko pigau ko ci di deceng ipancaji 10. Jadi itu sampai jas sunnah itu baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Kan makiro, apa iya ko si di sampai jas sunnah ijama nilainya mak ganai 10. Mak mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onrang, angka tu pasidaka pada rona masidaka. Manja bil hasanati falahu asru amsalha. Angka tu ayat, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Maginang ka dilipat 70 kali lipat. Maginang ka mega seperti menanam padi. Patanang aseki si dimi biji tanang nendrek manci si batang yaro si batange ko makbuai matake-take ni nawadi gangka 70 butir kama koro sewe yaro nala parumpamaan po Allah Taala matsalul ladzina tapi makadai yumpikuna ya ko makadai yumpikuna berarti impak na ya ko impak waramparap pa ya ko makadai sadaka
Tanya orang parang, namo mi cawa-cawa mi okyolo na tahu deni cawa-cawa ya, mi cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa. Maka lela tu bicara lagi maka rakamaki, namo i cawa-cawa mi tahu kata palana de nako. Madosa mi tu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okyolo na padat tarupa tahu betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan tu ampai sitongan na tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah. Iya meja palawa saya sama koko makai ka mapau salah. Jadi dia tu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabak membuat orang tersenyum. Tabassumu kafi ahika lakasadakah. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pas sedekah tapi makadami sedekah dena kada impak. Jadi ya ko impak orang parapa. Iya ko pas sedekah, namo si kiri itu pas sedekah tau bu, malalang ilaw masige pas sedekah, memindahkan duri di jalan sedekah, engkau rupuk ko tangana batay batu, maka daki nabuangi matu tayo ko nalapu ilagay, pas sedekah, jadi sedekah mana itu? Jadi asang itu pas sedekah, dia tu nak ilaw doang ang itay pas sedekah, yan itu ampai na suro kinabita, mak baca Fatihah akka apa, na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah, atau pandita pahakiki. Jadi maka itu iyo buka kiri biasa ibaca bami. Maka bami istilahnya dia gaga ditujukan. Maka bami ko meki matin bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makoling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Dia ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatujuy mana ng isinin na salang salang arwani salang makunray tomatappak arwani tomatappak makunray mapamula yatu isya sagang kaya matebe lay kiringang ipatiha iyaro patehe inya kang untuk tautuwe apa pedising papasalama untuk tau matebe mancajiwi patamba amalak madecen lalaku buru itu pasidakah ya ko siya gajuta masalang si kotoro pasidakata iyan na tunakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato na ro. Itu kada dia agam ya wasumba namu ya macipito. Ako baniro, itu ampai agama ta ada kemudahan. Aja tak kada duit pamasuna payasa de angka tahu Pak de nang kanirita masumba, tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasihan uang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay ang karo kasihan na po mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iroma lama di China itu magay mendoakan saudara muslim orang tidak tahu yang didoakan malaikat yang mendoakan kita pasidakasan ni robo iyo po di dasam kanyatian buka usaha na duina indiran niya ro natanya ko disuruh wajah gitu. Oke maka tuh jadi kadang-kadang kan begitu jadi usahakan ni pekui carana nang kapasidakata dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magalai mapandre ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah mah tingkat-tingkat tuh Bu. Mah tingkat-tingkat. Angka tuh pas sedekah cica miak bereng, langsung telu lologang apalang. Maka beku yasam anak yatim, keluarga macawe, pakai toni, telu niti lologang. Itu iya ko tahu sogi sidakai apalah pasidak kami apa angkat tu tahu sogi sidakai pana pamainga pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino ina na puji manang ya tahu dega tahu cece tu tahu mabasah dega iya nama basah mo tay namo tahu kalasi ko mabasah makro tay tahu pati kanja na tahu paja sipa na iya na tu nakada guru tay ko me ko patat dengi sipa majamu rampe-rampe madecemu depe na sipa maja rampe-rampe majamu o ko padamu rupa tahu magampang abas sabawan tat deni jamu. Ya mo mabasa, ya ko 5 taw ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi ga mabasahay. Tapatat de kada kanja pa yano padaliwan ni manaro na bagi. Makito yung pay chale pa kung kana bagyan na laman taw pa. Makomenti ya tu mabasay na poji tayo taw mabasa poji toy, taw masekke poji toy. Tapi ta coba ni gare bali ko taw sekke. Tamo to taw sekke cacat nasa sekke pa yano padaliwa pialena. Jadi jama-jamang itu mabasa itu taw makanjala. Makanya usahakan ni dalam kehidupan ini maka kau nak magala ema puasa ya naruta puasa nga iya to ampai to mapuasa kami si Bu apa ukir lestor ibadah ireke ngi pagawai negeri mapata malaporan bulanan ngi kamaleka ema cata to si minggu ya tu doa hilawe amalange lestor setiap satu pekan angka to tutup buku dalam 1 tahun kaya betul pada saat nisfu Sya'ban
Itu sampai ko nisfu Syaban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru. Lalan nasi tahu nge? Ko mate matu. Teh dia tu na tatutu ko mate. Ia itu Syaban pinama tatutu nisfu Syaban. Tasel situ jadi lembaran baru. Makanya tu kon Syabangi nah suruh kita baca Yasin untuk tolak bala. Nah sabab aku itu patan tu takdirnya selama 1 tahun ke depan. Nah makiro. Jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar. Aku itu panu balai. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar. Tapi aku Sya'ban tengana nisfus Sya'ban di situ ditentukan takdir yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunakan ima puasa kula Sya'ban. Bahkan maka dalam tau pandita usahakan beribadah di situ di malam nisfus Sya'ban, patengana bulan Sya'ban. Isunakan ima puasa di situ. 1 Rajab isunakan toki. Gitu. Nah sabak magai, ya komeki misangi magi nya puasa 1 Rajab. Wattun nasi dirajak naipano nurna nabita nurum Muhammad laipatamu kuilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di satu Rajab. Ya toh si ko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Isurotoki mah puasa ko tuh. Makanya puasa gitu. 1 Rajab nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat perang, cocok nih, yang penatengi nabi teman rena tolo malepa. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran, boleh pi malepa na pemandre hitungannya itu 1 hari puasa. Ya tuh ampai sunnah de to mandre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tuh tanah saya mega mandre maliwasak. Cek dela dami betul kau tuh nah hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa talungas sok tuh. Waktu naik panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu toh puasa. Yaitu sampai Nabi tema puasa sosining, nasabah sosining na jaji, nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalana juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalana. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran ng Firaun na puasa ti Nabi teh itu ampai teh ma puasa 10 Asura. Maka daki di puasa Asura. Nasabak karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena ma puasangi. Mario ipas salama Nabi nah. Jadi itu Nabi tapo syukuru ima puasa. Yo pui di ko syukurangi to manre. Itu makanya mah to. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya kok mega tuh tahu Bu, biasa kok matinja itu iya kau lulus umi anakku, ma puasa kata lu ngesok. Agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta kada talung ngesok berturut-turut. Kau pura kima puasa dua ngesok na batal. Emang ulah sikitu sini. Itu Pak Mega tahu tuh biasa pu ale nama tinja ale nama dareke na sama giro kada talung ngesok kede dua nah. Jadi kadang-kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tete Mega tinja. Natem. Lai palaba mat tinja, ya tem Mega tinja. Pangkat tu cede-cede mapat di motan asa melunang kapa mati ko si pajami pa diwatak mapos gak seso kata mak tu menri jupan na balak pagotoy balak sa pili na sa ko salama kala tu mapos gak seso apa masih lagi me kata mak tu ajak ta Mega tinja na palaba gamay matinja ajak ta Mega nasaba iya tu tau Mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tahu sekke maka sibiang onrona tahu sekke beribadah itu tinja maka tu ngapa nasang iya ko dupa mi siratu karong masumbang si karong sisan na din nadupay siratu sirami pulo na sirana dupa nasa dewa sumbang ila seke si karong man si salana itu jadi onro na itu jadi iya panapuasa ko angka nakadai iya ko pasalama ka po mapuasa ka iya ko de sabarak ka jamay padahal itu sama untuk kita ya nanti nakanabita aja Mega tinja tapi napalaba karena nasar itu termasuk doa istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada mas sumbanga o masigi eko salama moi biasa maka tu sebenarnya kan tolak bala dibolehkan dari pelaba aja mina cede matinja makiro kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu tentang masalah ini tadi sedekah jadi itu pasti sange pas sedekah Bu makai kah angka lalu papa guru atau pandrita maka ada usahakan setiap pas bangun asidakah kok kaya ka nariyasa pas moto kita masidakah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto tau komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Boleh pintu na bolana. 3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Talu tahu. Gili kilaw kiri ng kataw malalang ilaw daw ng imadil salama. Paitay bali bola ilaw daw ng salam.
Angka tahu kita lalu ilodong salama. Angka tahu masa peda ilodong ina motor. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de guruta, ya ko mulai pananungan itu insya Allah selama aku. Jarat tahu makoro pak. Mandari ko tudang ina saketianu lalu kiru jilbana. Tak payah biru. Nah ya selalu kiru jilbana. Tapi dia tahu nak tahu berhenti deh. Deh insya Allah. Nah ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalai masih sedekah. Magalai emang puasa, silakan puasa. Kemudian, angka to sampajang. Ya kumaka daya de ulek jame tu puasa sunnah sestas. Angka sampajang. Angka 2 sampajang, matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung, jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung, angka sera. Biasa haro buka ya ro ensiklopedia hadis Nabi. Buka-buka ya ro pasi pulung ya ro. Lo core-core ya ro sampajangi maka tandra apalana. Ini angka hasera. Kasera sampajang maka jalada. Tapi aja mau tajam mana ngiro serai. Namo cik di mikotul lemoi. Angka sampajang nomor si biasanya sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko hadesa eduon rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duhai. 2 tuh. Angka ko capak na duhai. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 si di. Anar rakana awabin tosan na. Angka to ko palawangan na mga ribia si basa. Kotopura nama sampaja sunnah mangaribi. Maka dia nama sampaja sunnah anna rakana. Tak don rakaci di bersalam. Awabin asanna. Meki manyak maka da usolli sholatu sunnatil mutlaka rakaata ini. Meki maka da usolli sunnatal awabin rakaata ini dia di bawah. Ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don raka karena pong Allah Ta'ala. Atau wakadaki wakate masampaja sunnah mutlak don raka karena pong Allah Ta'ala. Labak mana mo. Anna rakana. Dia minawat dingin tambai. Dia to na kurang. Anna ngirakana. Aga gunana yero maka de nabita padai ko mas sampaja sunnah 12 tahun itana. Kagak tahu mulai mas sampaja sunnah 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun itana. Iya na tu ampai sampaja sunnah awabin. Iya sammati sampaja sunnah toba. Magina kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke oleh susui. Ia nariasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 12 tahun etane rekenge. Nah dia mungkin 10 tahun ki. Ta coba ni garek tajame si tahun. 360 na solalana si tahun. Ya kode nang kata alpa jamer 360 na so. Berarti kali 360 na tahun. Kali 12. Tareke ni garek. Talusap bulan biye. Ia naro tau na daga mana nabi tatu talusap tau 100 tahun lagi mak dalek kongkah. Yan ang kataw tu si Ratu tong umuro na 2 mi ko tanyali na chaw tu pangonro na chomonrongi. Ito dari ke naman niya tumayaga. Ito makotiha. Jadi ang kaya sang umuro maponco tapi mabaraka yan ang nakijamay. Maka daya umuro ko 40 mi taw tapi baraka na nasa batuli na jamay awabin si taw mi masampaja sunna awabit berarti talusabu annaratuna taw umuro na yan na maka ada apa nih ulai jama matar rupa ustaz aja nak dia tulai juma na bawang do juma na bawang sisa si minggu maka dia namo sisa si minggu dia tulai jama cica siulang tu itabani tanggal si di jama si ko dia mau patulai cica si tahu ya na tahun baru asal paja sunat ma tahun baru pasti teta sampaja ya bila tahun baru si Messi ka masa paja sunat wabine jama si ya ko dia mau pula patulai cica si tahu yang pati pura tajama. Kau demo patul leci ko cicang ijama idi mani bawa. Jadi iya naro sampaja sunnah makada matia madari tu acara makada. Iya idi purai de na makanja sampaja sunnah tawatut tamalolo. Matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki. Tajama ni ro na manci patutu matu. Iya naro tajama. Manci jipat iya tu matu sampaja sunnah awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu. Wasa makada ko hadisa iya ko iparesanya mala na teh. Na pure paresa na de na gana sapa ni de na suku. Sapa ni sunnah mual pa kangi. Iya na tu nakada tahu itu sampaja sunnah patempele. Makiro. Makada iya pa iya ro sampaja perlu itu madari to tu mabilawat tu. Iya ko watu-watu bot tinggi mabala-bala sih. Iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun rumah sikri mangaji-ngaji. Iya na kasinala si repa desi. Madari cica mi buka korangnya si ulang angkat to cica mi si minggu ya mi ko ni jumai na baca surah yasin na buka si dia mari gagah angkat to waktu mengaji dia mari gagah padahal non rita we jadi iya rotala ona magampangi sampai jasuna anna mirakana yang pai ko pura ki masa paja mangaribi aja tare walau bolata
Onro ni masigie, kaamal kaniro, pura ki masa paja sunna awabin, tite watide panatami say, tabuka ni korangnya tabaca-baca suratul mulk, tabarakah. Yan aro tabaraka tabaca tapalatu yan alatu na tabaraka insyaallah kutulemoy pananungang tabaraka tabaca, de naburu atakalena itu takutanay. Tanah tidak akan menghancurkan jasadnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munjiah. Sebab angka sahaba palana unta, ya sange palana lapi-lapi, ya kidi lapi nyarang, tapi lapi-lapi na untana napatato tenda yo kotangana padang pasire napalin na iyaro ale lapi-lapi palapi lakka untana nangkang uluiwi liu natapanasa dingite mangaji pulok kotanay mangaji tapal lupa lupa masuk narinring iyaro nuna narari lo ko nabita ya Rasulullah angka tau mangaji pulok kotanay maka nabite kenroy nasa kurasa din na tendaku liu ka wang kalingi maselam lawi nabita tatong nabita sawo dia membaca surah al-munjiah tasilang surah apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi surah Al-Munjiah adalah suratul mulk. Perisai dari asap kubur. Ini gini pandanungan iya surah ipas salama ipuli pacalan na kubur. Yan naro baca-baca Pak tabarakah. Magampamu tu dia tahu nama lampe. Ya mikonalay sinetron malampe. Itu yan naro maka de apu sampai ya ko pure mangaribi ustaz, pura pisah. Maka de sampai ko pure sa tangaban ni pi. Maka ada ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masa paja subuh atau sebelum subuh ta baca-baca ni, kota baca si polo na tama subuh pura pasigi masa paja subuh talanjukan maka de apo dapi okoro okopi duha maka de udapi maka de gurutta aja naliwang iloro. Wattun na baca mangaribi letu sebelum loro. Ya waktu. Jadi aja nak ada pura piloro baca leng yukori baca. Ya ke suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nah sabab ia tu tahu pandrita angka cik di pak disengang marak jingi lolongang. Ya sang ilmu hikmah. Merejing. Terus terang podangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu. Yang pe maka ilmu hikmah ko makadaki. Hikmah kan ilmu. Makadaki ilmu ya ilmu. Ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang Kadaki ka contohna. Maka dia nabi taya ko manre ko aja mo pabelay ni mamu majepu pakan reang. Aja na pades kapator maliwa mako. Angkat tu tau manre pades kapator di mana do? Itu ampai to motot tariolo ko mapalin na nanrey na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalimay lorong magay maka day to panrite na ibukarang ipa disanga maka da iya ko angka taw mala nanrey na malong jong kaliman na mabela iya kong ka naurusuk maraji salasay masa padal le maraji tu yero makunrey ko manrey natengi na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makeme na tutu mi makome aya ka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata makade kong ka makunray ko manray na tatutu timun na ko makemay eto libot timparu lakay na tukuan niwi makiro jadi itu hikmahnya ya riasang ilmu hikmah ilmu yang lahir dari ilmu istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Ya sangi ilmu hikmah. Enggak, tapi aja nu pada manung. Banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok isapai maraji Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Iya, jadi makanya upasagi tatisan selesai. Mika lo kolailatul ijati makna NU tati 5 ni wite. Jolo-jolo. Jadi ini tentang salat. Angkato sampaja sunnah makanja kutulemu jamai kega sampaja sunnah patan raka yolona imunrina loroe imunrina mike loroe tapi metet tabu apa surah yang dibaca ayat yang dibaca menurut penjelasan Imamul Ghazali ia ro ayat minimal dalam 40 ayat dibaca sirakangi tapi sampaja sunnah namo loroe imunrina loroe tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tasirakangi kau pernah baca Fatihah, maka ada gak maka gampang. Inna atayna ka 50, na siratu na 50 ayat. Maji tamelo malah saulu. Na maka dami arwa pulo na ayat. Deto na mesti maka do. Malampi pa de, kulu Allahu tapakoli nga ka 15. Lebih ni. Iya aja mau ta malah saulu maka do mesti patu ya pala de. Inna atayna ganda ni. Ang yan baca ka 50 nala ni. Apa? Ya tu kok ka 50 inna atayna siratu na 50 ayat. Nah itu, jadi namanya mirota baca, patan rekang, tak don rakaci bersalah masna. Koko kita Imamul Ghazali, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya, tapi malampe bacana,
meter rokokna, meter sujudna. Jadi ya kau rokok kini baca subhana rabbiyal azim itu 21 kali. Subhana rabbiyal a'la kau sujud ke 20 sidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya 70 sabbu malaikat mencaji makmum munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamat tinron tak bola ni dia kamu pi mata ya ya kok panitia pala cata enggak deh nala cakang kita itu kira jadi itu nunya makanya wadi ijamah kok boleh nah sebabnya itu sampai ya sunnah lebih utama kok boleh ijamah ya siapalanna tu kok sampai ya sunnah kok boleh kecuali misalnya maka tarawih mekilo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala. Tapi dena yang mana na tawe mulai jami sampai jasuna ko boleh. Apa ya na puresa na tilaw bolana, na latu bolana dena na sampajang. Asa matak ko meni man remeni maga. Yo pokok ko masigi maringang. Jadi maka de yedi de itu le tilaw bolata. O ko na masigi ta jama daripada de. Makiro. Jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sampai jasuna. Angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya. Karangan nanti Imam Ghazali. Kitab Bidayatun Nihaya awal dan akhir itu Bidayatun Nihaya arwane makan jak jamai sampai ya sunnah mutlak yolona jumae patan rakato pangupuna kuluan lahu patan rakat 2 rakaat di bersalam maka Imam Ghazali siapa yang mengamalkan salat ini maka dia mati ya tahu kodini ten rono ke surga berarti jaminan itu hadis Nabi patan rakaat yolona jumae tapi pangupuna kuluan lahu akka 50 sirakangi 200 kuluan lahunna. Mete tato? Sebenarnya sampajan na imang si bapak gawe syarairo. Masih lo masih na jamay ro. Yan na totoo ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mo pa, tapi aja no po naman sampajan ni bahas mato na chapuat. Kemudian angka to si kiri maka da deule mapuas ustaz. Dito gagawa di wasumbangan. Deto ule masa paja sunah. Aga na pale. Si kiri na. Age baca. Nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arsi. Wa midada kalimati. Kanja iro. Namo si polos sote masih kiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita. Inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudosa. Mata anak ni timbangan na. Dia gacau tanah. Tapi sebenarnya si kiri besok tadi guru taka kika je si kiri kami namakannya nasa kika je membutuhkan iya membutuhkan ya ko malam-malam may tapak mo pegay mo baca la ilaha illallah iya ko malasalasa ko musading atas sabeko jadi poluk kika ada mo jadi alay pak buray ro si kiri iya makada mulok bangsa di papena di mutulita sela-selang pegay salawak mo paja tu ini makada kika butuhkan jadi iya ko makada tuli masela-sela kung kana mo losong pamagay baca la haula wala quwata illa billah pegay mo baca iya ro insyaallah atau dina melogan na warang paramu pega istighfar mo ang kana ay masikolang kalakay ito 5 pelo de kapulian na numonro 5 tuno bayine mabalu cialaku pega biro na nasempo ako dali mo kung Allah Taala imakero makada wadi gaje peto masikiri masalawa na masempo dali na nabita makada bahkan aya ay makada demi na cocok ko yeri baca to makada kegin rupo suara kegin rupo dina ko pasangi pamasena puangin alo mo yang idaleta apa iya je tiya sangi tau sogi de to je tu na ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana bana dareke iya to 5 kibu surat katarang kurang mampu pano kantoro desa na iya 2 motoro na makai gaulawan na angkat tiya te de nang kanirita gagana tulitan na papenadina apa atiemi tu ya sagana komento mi tiya sangi to madece makada ya makumu bola aku makada wi anu payano na samanya manyomoto to sa di makwa angkat tau talu to na de na may matinro matana angkat tau makaballo bolana cokin na mi bali bolana lupa na sagi polisi lalungi maka ya ka di gagat narakamana na je sito kan na kolino makaballo bolana ase ilala kamera na de na may matinro matana cicak ni moni na saya ganer magarese angkat tau na buan na sa cokiro diga susana di madu berbatu tau jadi salawat tapi 2 tu agagamu pasti letuk. Yang pertama istighfar pasti letuk. Nah sebab Allah Ta'ala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Yang itu 2 dia nak tolak. Ya, jadi ena ro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat tay ko pergi masuk paja perlu aki-aki je wirid. Maka dia ulai 100 70 nah. Ko dia tulai 40 nah. Ko dia tulai 40 pitu nah.
Pitu bana tabaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau barang kerbani. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baca ke pitu. Akad ini. Magi nang kawirit ya kibua. Supaya dena to mapat. To masikiri. Angkat itu to pakai sikiri na Imamul Ghazali. Yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau de ni to ku pangalatal mato ku surimondri ya ku mangolo itu lipak boko ya na mangolo lay gilis siulun na angka 10 tau tu aja lalo tatamo ko kalolo na makuttu tau mato na malampi na manawa ya tu cacalada pangalatal kigaya sa matonin mangani ropo ku manon wi lampi pa na mana magani rogalu ku magani rodaran ku di urusanmu pakuragin ya tu mega tu tamaku tu mana manawa nasabari nasa imanu jayanu man padahal dia nak ko alina mi makada itu makanya jadi hilangkan itu makunrai nama kurasiri na cacato tu pangalatala padangkan nama ceko-ceko ya tu deto nirita tu tau maparenta na gau bawang angka tu tau panrita na mangoa na cacato pangalatala pak tu tau panrita pak mangoa memang oleh nama rangkai wi na cacalada pangalatala tau makit anang kasih organisasi alena si punggawa lete si organisasi kalian si punggawa padahal ulama ulama na mangoa na cacalada tanya mangoa waramparo namu mangoa jabatan alena makatan ni alena yeleng amana makatan ini orang kasih organisasi alena si makatan kasih organisasi itu bahaya salah satu orang yang dibenci oleh Allah megala da ijama-jama melo na rangkai na digajaji itu amada dipertanggungjawabkan kala eseko ni roka malam pela dai si jana lebih macaram jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu ini mani bawang ke gamelo tolah meki degaga kosok nasi kiri timwe bawah kedo angkalalo degaga baca iya na panutup degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne de gaga de pokona meloki masulara bawa mi de mari gaga degaga bacana degaga jenne degaga sarana cidi bawa aga mapamulai malolo tengerangi kasalahata tarana-rana isinina palanggarata tacuku mangolo ri Allah taala napaki menyesal ieu na riasa tapakkor si jammi makwatu masarolat bine masampajasuna sisa burakana itulah orang yang besar pahalanya. Dega na baca, mama ko ba minakadawi kalasi pajaya biasa. Dega ya to kalasi yang anu kaya. Makaro to liya miro na napa makadawi pongi man rasa ka to kasi ko de ta dampangnya. Adampangnya tamu pongi ka pakasalah ko. Yan riasa tapakkor. Natati way matan na masasakali pigaw ikasalahange. Air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka di hari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak pak, dia gak coba gampangir, ya kok dia mau patule jamir rumah tebawan nih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.